Manadar charu ka break apad mashmara washat kan chu kaputran bogan gostagir ucha Supreme Court e order apad magende ke 8 फरवरी election e तारीख उचर्शी apad Supreme Court e order e pada election schedule kasne election commission जारी कुता तो सवाल बुनियादी हमेशा कि चीज़ें जमात के अस्ता पाकिस्तान इलेक्शन परचल उठता के इलेक्शन ताखीर शिकार बिमा या अमा मुद्दत के अस्ते इलेक्शन आईनी अगस्त 12 अगस्त 2020 से या तो नवंबर इलेक्शन भी हो गए बल्कि इसके बावजूद कसते दो से माह बुरजारा हो गए भले मगंदे के पदा हम सियासी जमात कसते इलेक्शन लूटने के ताकीर भी पत्रान बढ़ जाए मेरे नाम रदारी कांग्रेस नेशनल पार्टी मरकजी रहनुमा मुहतरमा यास्मीन डेडी साहिबा यो गेशिंग पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भी मुहतरमा अतिबाद में नतवारे जो तुम्हें प्रोग्राम आवार है तो बुनियादी तौर पर चुके इलेक्शन अतमे ऐलान बुता इलेक्शन शेड्यूल ऐलान हम इलेक्शन कमीशन को था तो बुनियादी तौर सवाल है कि बाज़ जमात के अस्ता वफाकी सतह लोटा के इलेक्शन ताखीर शिकार भी चुके सुप्रीम कोर्ट पेसराम गुश्ता के इलेक्शन चोड़े ताखीर नबी मुद्दत आईनी मुद्दत पूरा बुता बल्कि बावजूद चीज़ जमात के अस्ता लोटा इलेक्शन धीमा बरोते तो शमच्ची सरपत में कि जमात के अस्ता इलेक्शन ताखीर लोटा या जमहूरियत डीरेल कनक लोटा इसे अच्छी बुनियादी वजह आया आ कहते यानी कि मैंडेट ने यानी वोट बैंक मुतासर या देगे वजूहत बाज मिन्नतवार के शुमा कैसे हमारा इनवाइट करते हैं प्रोग्राम में मसला ये कि मतलब माँ हमें सरपंच न दिया कि मना न लगी कि मेरे स्ट्रीम जमात के इलेक्शन न लौटेगा यहाँ पर मतलब ये मुल्क के तो का मर्ची अगर माँ गिंदगा के फ्री एक माहौल है पॉलिटिकल अनरेस्ट अंशुल ज्यादा है और अगर कैसे मतलब जमहूरियत धीरे भी तो इसी कैसे मतलब अंशु ने नुकसान कैद के शायद कैसे मतलब ना पता हमें नुकसान संभाल न भी तो मन ही सारा बहसियत एक सियासी तालिब इल्म के इसी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जाहिर है मतलब मैंडेट व अरकस कैसे मतलब वती मैंडेट चक्कर व खाना गाँव और कार बायदे बिकन है ना यह अंडरस्टूड है अब कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि पूरा वजह में एच कैसे मतलब लॉजिक नए के इलेक्शन कैसे पोस्टपोन भी किया मबरू है ना तो मैं ख्याल है कि तब हमें एक तासुर के मुल्क के तो का डेवलप के बूता है एक ऐसे प्रीवियस और माजी के बुआना आएगा कि शायद कैसे मतलब मर्दम हमें चीमगोइया के भी शायद कैंसिल भी शायद कैसे मतलब दुनिया ने चीजें कैसे भी लेकिन दुरा कैसे मफरूजा बूता मतलब कैसे रूमर मर्दम आश को लेकिन डेलिबरेटली मना न लगी कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हमें लोग इलेक्शन दी तो मतलब चूँकि मैं कहता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गस्तगर वो चाम खासतौर पर बलूचिस्तान सिक्योरिटी हवाला और KPA के उधर सिक्योरिटी मामलात तशवीशनाक तो माँ के बावजूद लोटिंग के इलेक्शन वहाँ तो शमच्ची सर पद बे के इलेक्शन कमीशन या देगे इदारा के अस्तानी चीज़ जिम्मेदारी बलूचिस्तान आम एक इलेक्शन अच्छी माहौल पैदा बिका के चर्चे सियासी जमात कसते न सिर्फ इलेक्शन जवानी शुत बिकना बल्कि आनी वास्ता इलेक्शन कंपेन कैसे मुश्किलें जोड़ में भी खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर है हवाला ये तो मैं ख्याल है बेशक की नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सनल एजेंसी जिम्मेदारी है नो डाउट मतलब सेंसिटिविटीज लेकिन ऐसी अन्य डॉले सेंसिटिविटीज नया कि माँ कैसे मतलब एशिया कंट्रोल खुद न करना बलूचिस्तान है वाकई मतलब मखदूश सूरत से लेकिन ऐसी कि मतलब बायदे हमें पोटेंशियल हमें कैसी कैपेसिटी भी के सेंसिटिव इलाका के आस्था डिक्लेयर्ड के सिक्योरिटी चैलेंजेस हर खुजाम जा गया के आस्था कैसे इंतजामिया जिम्मेदारी है कैसे मतलब पेशे के मौजूदा के मतलब सेटअप है हमेशा जिम्मेदारी है कि इंश्योर बिकन के सेफ तरीका इलेक्शन प्रोसेस बुगोजी फेयर एंड फ्री इलेक्शन बायदे मतलब इंश्योर बिकना क्या कि मतलब नो मौजूदा सूरत हाल कैसे हमें बिल्कुल नए के अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन न बूता अगर अवामी मैंडेट का रिस्पेक्ट दे न बूता अगर वोट के रिस्पेक्ट दे न बूता तो मजीद कैसे मतलब बेशक के इंतशार ज्यादा भी मजीद मर्दमानी ट्रस्ट कैसे बिल्कुल पुरशी और हमें कैसे मतलब कार्ड के मागुशा के जमहूरी प्रोसेस के मतलब पेशा मजन कैसे मतलब बेशिया सही मानना कैसे मतलब इधर अमल बरामद बुआ के खातिर लाते ने छे अस्ता के
نشتغل لیکن مرچی موجودہ وقت سے ضرورت ہے شاید ہے کہ مطلب بیسک سیکورٹی چیلنجز اور کچھ ہم جاگے آج انتظامیہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نگران حکومت ریسپانسبلٹی ہے کہ آن کیسے مطلب ہمیں سیفٹی یا سیکورٹی انشور بھی کن اور پلس فیئر الیکشن کیسے ہمیں نہیں کہ سیکورٹی آڑا کیسے مطلب ایشیا ٹھپا بازی بھی اور انچن لا سے سینسٹیو ایریا ڈکلیئر دیا امانگو کیسے مطلب ہر کیسے جس کی لاٹھی اس کی بہن ہمیں کیسے صورتحال بائے دے مبھی مطلب ایکسیسیبلٹی کے پولنگ اسٹیشن ہے سیف اینڈ ساؤنڈ طریقہ بائے دے انشور بھی تو محترمہ چونکہ میں گندگاں کہ شمع جماعت نیشنل پارٹی چونکہ الیکشن کمپین ہوتی چلائن گئے ہیں ڈاکٹر صاحب مگندے کے مختلف علاقان دورہ اور چرشی پد شمولیتی جلسہ مچی چونکہ بوگاں بعضیں سابقہ الیکٹیبلز کے استار نیشنل پارٹی اوار بوگاں چونکہ ڈاکٹر صاحب کوشش کہ جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نبی تو ملک کا کے ہستے ایک جمہوری عمل رواج گپ نہ کا تو بنیادی طورہ نیشنل پارٹی ہے فری اینڈ فیئر یا شفاف الیکشن ہے حوالہ 6 بنیادی مطالبہ چونکہ تو ٹپا ہے گپا جنے کہ ہما اب جماعت یا ہما امیدوار آنا ہے کہ عوامی حمایتیں حاصل بلے آنی ووٹ بینک کے ہستے مینڈیٹ کے ہستے ٹفا ذریعہ متاثر کنک بھی یہ حوالہ نیشنل پارٹی اچھی مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن چوں ممکن بودکاں یا اچھی ذمہ داری ادارہ آنی خاص طور پر الیکشن کمیشن ہے ماں نے اب کرنا گا یا کیسے ہمارا کہ امامتی خدشہ اظہار کیسے نیشنل پارٹی کرنا گئی اپنی پارٹیز کرنے گا تو ایک کیسے مطلب یہ ماضی یہ پریکٹسز کیسے مطلب دیما اگر شما ایئر کرنے بچارے تو مطلب انچنم کیسے مطلب پریکٹسز ورک پریکٹسز بوتا الیکشن ہے کیسے بوتا اور پیٹیاں کیسے پر کنک بوتا تو یہ کیسے مزاق ہے الیکشن پروسیس کو نہ مزاق ہے جمہوریتی کو نہ مزاق تو میں پارٹی کا میں بودا ہے کہ باعث کیسے میں ادارہ ہماری رسپانسبلٹی آستے انتظامیہ رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کیسے رسپانسبلٹی ہے ایجنسیز کہ ایک کا زیادہ کیسے مطلب ظاہر ہمیں وقت اگر وہ رول اپلے نہ کرنا تو گوڑا مطلب کجا ٹیم کیسے رول پلے گی تو ہمیشہ کہ مطلب ہم کے الیکٹیبل یا کیسے ہم مینڈیٹ گونا کہ مردم آستا اور کیسے مطلب فیئر اینڈ فری الیکشن لوٹا تو بائی دے کیسے مطلب ہمیں خدشہ یا ہمیں تھوڑس مبی اور ٹپ باتی مبی کہ بھائی وتی کیسے من پسند مردم آ رہی ہے اور ہمیں من پسند مردمانی خاطر پورا الیکشن پروسیس کیسے سبوتاش بھی یا جمہوریت چکا یا الیکشن چکا کیسے مطلب تو یہ کیسے مطلب باعث نہیں ماضی یہ پریکٹسز ہیں ہمارے بیڈ پریکٹسز ہیں ہمیشہ یہ کیسے بار بار دہرائے نہ کر کیسے مطلب ٹرسٹ کیسے ختم ہوا گیا خاص طور پر بلوچستانی کانٹیکسٹ بلوچستان تو انچنا کہ مطلب ہمارا کے امیدوار پیش بتا ڈکلیئر کرنا کہ بھائی ماں تو مطلب بیشے کے کٹو کے امیدوار چاہتا کہ مطلب ہماری بیک بتانا کہ بھائی تھپا کیسے بھی اور مینڈیٹ کیسے بس عوام استے نہیں لیکن یہ کہ مطلب ماں سلیکٹڈ اسنا ہمیں بائی کیسے پریکٹس نہ بھی بلوچستان تو کا بلوچستان مردم کیسے ہمیں خاطرہ ایک نالا ناراض کہ الیکشن وقت ہر وقت کیسے متبیدہ مذاق والا صورتحال بائی عوام گونا نہ بھی ہما مردم کے اچ مینڈیٹ گون نئے ہما مردم کے اچ کیسے عوامی سوچ داروں کی مردم نیا صرف اپنی سیلف سینٹرڈ مردم ہماری شما کیسے اگر کار ہے اور اسمبلیتوں کا نندارے نے اور مرچی اگر بلوچستان حالات اگر بہت سینسٹیوٹی ہے تو اسی بنیاد ریئل عرب نبوتا ریئل نمائندہ کیسے چانس دے نبوتا اور کیسے مطلب فری مطلب کوشچن مارک ہوتا تو میں کیسے نہیں ہمیں نیشنل پارٹی یہ مدعا ہے میں کیسے مطلب خاطر زیادہ مامیشی چکا زور دے گا کہ خدا را کہ ملک تو کا جمہوریت کیسے زیادہ ایشیا کو چنوار بھی الیکشن پروسیس کیسے مذاق جوڑ مبی اور ایشیا الیکشن پروسیس تو کا ہمیں جمہوری تو کا مردمانی اعتماد سازی ہے لیکن محترمہ چونکہ الیکشن کمیشن ہے شیڈول چونکہ اعلان بھی تھا وہ چیزی روچانی تھا کہ دسمبر ہے تو نامگفتی یا نومینیشن پیپر کے ہستا کاغذ نامزدگی عام جمع کرنے گئے تو آیا نیشنل پارٹی کے ہستے بلوچستان درستیں حلقہ امیدوار اوشتارینی صوبائی اور نیشنل اسمبلی ہے یا چیزی حلقہ شما چیزی جماعتوں کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ حوالہ ہم فیصلہ کو تھا
لیٹس سی مطلب نہیں گوشت قبل وقت ہے ظاہر ہے مطلب سیاسی اور پروسیس سے حصہ ہے لاتے جا کے بلکہ ماں کیسے مطلب کسے وہ اطاعت بھی کرنا لیکن ایسے کہ مطلب مجموعی میں کوشش ہمیشہ کہ نیشنل پارٹی وتی امیدوار انکریج کرنے جائے کیسے گوشت ٹھیک ہے بعض میں نے تو محترمہ یاسمین لیڈی صاحبہ مرکزی رہنما نیشنل پارٹی جو پتران کنگا خاص طور پر الیکشن حوالہ تو الیکشن ایگزیکٹو 8 فروری ایگزیکٹو زیر نگرانی کیسے سپریم کورٹ بے یقینی ختم کو تھا وہ الیکشن شیڈول اعلان الیکشن کمیشنہ سپریم کورٹ آرڈر پدا کو تھا چرشی پد مدستہ کے سپریم کورٹ شش صفحات تحریری حکم نامہ جاری کو تھا اور بیرسٹر عمیر نیازی کے آیا الیکشن ملتوی کنگے یا کینسل کنگے لاہور ہائی کورٹ پٹیشن دائر کو تھا تو چرشی اچھا وضاحت طلب کو تھا دو بھی نمگا یہ صورتحال بالکل نو واضح ہیں کہ الیکشن کے استیاں تاخیر بھی الیکشن 8 فروری چی دیما شد کنا چونکہ یہ فیصلہ ودے کے اما ودا سپریم کورٹ داتا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحبہ تو آیا الیکشن چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں آیا حکم داتا کہ صدر پاکستان کو ملاقات بکاں اور یک تاریخ طے بکنا چرشی پد مدستہ کے چیف الیکشن کمشنر اور صدر پاکستان نے ملاقات افاد 8 فروری سر ودک فیصلہ بتا تو سپریم کورٹ تاریخ کے ہستے ہیں سنگ سر لکیر گشتہ بلش باوجود کے ہستے ہیں یہ خلاف ورزی کنا کو لاہور ہائی کورٹ مدستہ کے یہ فیصلہ داتا وسطنگ روچ چیف جسٹس صاحب ہم یہ گشتہ کے جمہوریت ڈیریل کرنے کی اجازت کسا دیگ نبی اور لاہور ہائی کورٹ جج کے ہستے ہیں آیا ہوتی لمٹ کے ہستے ہیں کراس کتگاں اور ایشیا مگندے کے فیصلہ اجلتا کنک بوتے چوڑا قابل قبول نئے 8 فروری الیکشن ملک بوگا ہاں یہ الیکشن فری اینڈ فیئر چوں جوڑ باں یا الیکشن پلگار کن کے حوالہ ادارہ یا الیکشن کمیشن خاص طور پر آئیے 6 بنیادی ذمہ داری جوڑ باں چونکہ بلوچستان ودے کے گپ بھی تو ٹپا یا مینڈٹ کہتے ہیں یہ پچگرے کے حوالہ بعض سیاسی جماعتانی ماضی ہم قدشات دیمات گاں او یہ الیکشن ہم بعض سیاسی جماعت ہمیں کچھ کہاں کہ الیکشن ٹپا یا داندلی بوگ امکان استن تو اسی حوالہ الیکشن کمیشن یا ادارہ وتی کردار ادا بکنا بریک ضروری پتہ میں نے مکان گیشن کا پتران کرنے